Halafalai atu hani he tola do wala tala tutupu ke la te me afia filotu nega aho ua fulumatolu he mahina haiulai. Ka mata do tola do wala tala ke he afia finei mo taha ongo kumilango matai mai he taha tonga tau la ne malona e nisini ke he whahe lalo he motu ko Niue. Koe toko ua e tau tangata ki loto he wakatonga nei. O atua ia BCN mo poki e tau atawhkaonga drone ke kisia e mga aho ne toho mai e tonga ki alofi. Pehe mai e whahe leo leo ko e matahola ua fulu minute ke tae hola hongo fulu he pongi nei ne moa ai he whahe Telecom Niue e taha hea kumilango matai mai he taha tonga tau la ne whahingoa ai koe Into the Wild. Kua whakatutala ai e whahe leo mo i tau tangata ngahua ke he iota nei mo i pehe a laua kua lalia ngai a ni a laua ke tau se ini sini kai katoa ai e taha tū la mo i nākai langa hua ini sini a si whiwhili ai he takitaki whahe leo. Ke kamata e taha whakaholoanga rescue mission ke lango matai e iota nei. Tau se e whiwhilianga nei he ua fulu minute ke tae matahola hongo fulu maua he tupou la. Koe matahola ua fulu minute he mole e matahola hongo fulu maua ne whakatoka atu ai e posi search and rescue ke he wāfo i alofi. Whinatu ai ke whahe lalo he motu. Mo e toho mai ai e iota ki alofi. Ma fisi foki e tau ngahua lango matai nei koe hafa e matahola taha he mga aho awhiawhi, kua whita iota he hele ke he fuapoi i alofi. Kua manaki ai ke whaihikianga ke tau puhala tohi ole atu ke whakatuwhono New Zealand ke lata e me tau pepa visa mai tau tangata manako ke watu ai ke motu ko New Zealand. Ka mata ai he aho taha he mahina ho ke tope tau nei, kua nākai mai ke ha tangata mai he tau motu kehe ke watu ai ki New Zealand ka nākai maua e taha pepa visa po ke New Zealand Electronic Authority. NZ-ETA. Koe tau hikianga nei, ko lau ia osi do tangata motu kehe. Mai kia koe ke whinatu ki New Zealand ka whai visa, ka pehe koe tau tangata Australia, po koe permanent resident no nofu i Australia. Mai ke fōki ke lau tolu ne whanonga atu ke he tau tonga lau pāsese, po koe tau tangata mai he tau wahanga motu ne whahingoa koe tau visa waiver countries. Mai ke alo tolu kua amanaki ni ke nofo he male wakalele nā kai hu ki whafo he male wakalele ka whinatu ke he taha motu kehe. Po ke tau tangata mai he wahanga motu ne whakahingoa koe tau transit visa waiver countries. Lau lahi he tau motu he Pasifika ki lalo hifo he wahanga nei. Mautali fōki ke he whalua tau tutungi fōu tunga e International Visitor Conservation and Tourism Levy koe tau tukuhau ke lata mo i tau tangata whanonga vēwa tu ki New Zealand, koe tōlu fulmalima e tau tāla, mo i tutungi ni he mga aho ka tohi atua e tohi ole hao ke moua e New Zealand Electronic Authority. Koe tau tutungi he tohi ole ke lata mo i NZ-ETA, koe hiwai tāla ka whakaonga e app ke hawa telefoni utawhano, po ke hongo fulu maua e tāla ka whakaonga he tau kupenga hila. Mai ke foki ke maua foki whalua tau walatala mai he kupenga hila he whahinga hua immigration ha New Zealand ne kua tohia ki nei. Pehe e takitaki leo we tatai ni hana tau manatu tupe mo i tau manatu he tau tangata hanga uia ke tau manu kuli whanguna he motu he mga aho nei. Whakamaoli mai e takitaki leo ko Tony Edwards ke BCN he aho ni awhi koe whahe leo tuai ni ko lau ia ki ai e ngahua ke oko e tau tukuhau he tau manu kuli. Nā kai katoa e limongo fulu e nu mela kuli ne ko tutongi e tau tukuhau he kamata he tau nei. Pehe e takitaki leo koe tau tangata ne manako ke whao kuli, kua lata ke mailonga halau tōla tau tonuhia ke whao e tau manu kuli kai tutongi e tau tukuhau langataha he tau. Mo e leweki e tau manu kuli ke he tau kaina, whangai mo e tātu ke pilitome. Koe tau kuli ne whai o viko, koe tau manu ko siaki he tau tangata, kai kua nā kai lata ke pihia. Pehea ia, tō kautu e tau lalianga ke whai tau seanga ke lata mo i tau numela kuli whanguna nei, ka ngahua au loa mo i kau whakalataha e whahinga hua leo, tau tangata whao manu, tau takitaki maanga mo i tau whahinga hua tunga e whahinga hua manu he whahi ngahua whanua fusika mo i toa kau. Ke langamatai e tau matakau mai whafo, tunga e tau Rockvets, ne kua manako ke o mai ke langamatai he tau malolo sino he tau manu he motu. Pea ai fōki e takitaki he ofisa whenonga vēwa ko Felicity Boland, koe tupe lahi alau tōlu ke tau tangata whenonga vēwa, ne ngā ngau he tau manu kuli he tau kua mole. Mo ia manaki ke whai tau seanga ke ua liu ke tau lekua nei ke tupu ke tau tangata whenonga vēwa mai ke he motu.
Pehea ia, kua whitai tau whono he whakahoko mo tau whahinga hua ke he tunga tau whahinga hua leo leo. Mo ole atua i ke whakamalolo e whahinga hua leo leo ke pui pui e tau mumui tangata mai he tau manu kuli. Ke whakaosik he tau tau walatala, koe whakatali ngaia e taki ulu whakatonu he aonga pulotu he Pasifika ki Niue, ko Sione Lolesio, ke whakailoa mai he tau taki, koe mātu taki na kai hana a tau ngahua ki Niue. Kua tūtua e hongfulu mau e mahina he kontuleke hana, tali ka mata mea ia he mahina he yulai he tau kua moli. Pehea ia he anonu ki tua ke he ua fulu mahina kua moli, koe tau mana mahuinga ko kisia ai ke he aonga pulotu nei ha Niue, koe whakalaulahi he tau puhala whakaohoho, ke whakapūloa ke tau tangata he motu, kai mua atu e whiawhia hana ke kisia tau numela he tau tangata, kua watu ke whakaaku ke he aonga nā i paliasi. Pehea ia lahi e uka he mga whakamua hako ia koe tangata whakaaku ke he wahenga kai hawa ia ki Niue, mo e lalawhia i ki lunga e tau ngahua tunga koe mene sā mo i taki ke he aonga katoa. Whiawhia lahi ia ke he tau mena fōu ni ko kisia ke he campus i Niue. Tunga tau wahenga fōu kua lalawhi ki ai, koe wahenga he tau ngahau Niue, koe tau certificate he accounting, koe tau aonga postgraduate in Pacific Studies, sipihia fōki e whakaholoanga Masters in Business Administration. Manaki ai a Sione Lolesio, ka liu e i hana kontuleke ke whakafou, tō mātutaki e tau ngahua hana ke whakalaulahi mo e mahomo atu mitaki he aonga pulotu he o Pasifika ne toka i ki Niue. Se pihia tau tolo tau walatala tutupu ke lata e me a whiawhinei. Munui ne pō, nana whā.